E ngā mana i ngā reo e ngā karanga maha o te motu tēnā koutou o tira tēnā tātou katoa. Kia ora everyone and welcome to Waiata Anthems, second series. We've got two Waiata that are coming up tonight and I hope that you have found time to practice the first two. And if not, don't be whakamā, there's always, we're going to come back to them later on. But at the moment, we're going to learn two more different waiata or waiata karaua. So tonight, before we get started, we'll just have a word of prayer. Me noi tātou. He honore, he kororia ki te atua, he maunga rongo ki te matua te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa. E te atua mana ki te amai o mātanei hui huinga e tēnei pō. Hei painga mōu, hei painga hoki, mō tō tātanei whānau kua tau nei ki roti e tō whare kariki e tēnei pō. No reira, tukua mai kia piri, tukua mai kia tata, kia eke mai koe ki runga i te patau o tō tātanei rōpū i tēnei pō, mō ake tonu atu, ake, amene. All right, so if you go onto the Maranatha Tautoko page, the words or the lyrics are on there. But what I thought we'd do first is we'll go back to learning the first two that we did last week. And then from there we will head into the, no, we won't. We'll do that at the end. That makes it much easier. But, oh, hi. So what we're going to do is, we've got two waiata tonight. So our first waiata is Te Nehe Nui. It's from Ngāti Maniapoto. Ngāti Maniapoto is a boundary line as part of Tainui. And so that's part of the Nehe Nui. But we're going to get more into that very shortly. But first of all, let's listen to the waiata, and may the waiata resonate with all of us tonight. But it's a nice funky one that we can get into as well for all of us. But before that, I have to share the screen. So let me do that. So everyone here will look at that TV. And then everyone on live stream can look at this screen. Okay, let's go live, up. Let's go full screen because you don't need to see me. Okay. Hopefully it goes. It did go last week. Oh, wait. How do I make it bigger? Picture. Yeah. Sorry, people, wait. Wait there. It did go last week. Let's see if this goes.
myself. So that's not very hard. Sorry, everyone online, all one of you. I don't know what happened, but it didn't work on the screen. But never mind, it's all good. We'll share the words anyway. So if we look up on the screen and we go to window, entire screen. Okay, I don't even know how to do that. Darius, how do I? How do I share? Um, share, share um the PowerPoint. Hang on. Share share it to the TV. Although you should have it on your. You guys should have the words anyway. I emailed them to you. Okay, never mind. Let's just watch that one more time, and then we can. No, I put it on the post. Sorry. Yeah. Hang on. Have another watch. If I plug the thing in there, will it go from here? The HDMI, or should I just go straight to the TV? It's just for the PowerPoint. It won't come up on the share. Deutsch da. Hang on. Sorry, just take it off the. I'll just take it off the. Over there. Yeah. More tools. And just take it off the cast media. Yeah, that one. Like the bottom one. Yeah. Push it. Yeah. And then if that one moves to that TV. Is this muted? Okay, we're just finding out how to use the PowerPoint. And say that, did you get the lyrics on the page? Yeah. Hang on, I'll share it with you. Messenger.
One more day. Wasn't it? Didn't you have this? Didn't you have any of this one? Oh, you said sorry. Mm. Put on the TV, huh? Or do I need their box? I just saw one of your cousins. Oh, just, Yeah, it's on the Marinata Social page. text me. I don't know how long You can only put one because you don't have the box. One TV. Yeah, but no, that's already on there. You're trying to get on that one as well. No, that's casted. I don't know. No, I think he wants the weeds. Or something. Okay. Are you on it? Yeah. And go down to the one that says Niki Niki Nui on it. Have you got it? Highway. Oh. Yeah, that's one. How do I put the Have we got it? like if there's a laptop? Oh, I'm trying to get everyone's laptop up on the TVs. Do I just plug it straight in, or do I have to have that box? Everyone's laptop up on the TVs. Do I have to have the Do I have to have the box? Oh. Mm. Can I just plug like one HDMI and then straight into the laptop? Or no? Does not work like that. Yeah. Oh. Stuff it. That will check. I'm not too sure what he wants to know. No, audio. Cheers. See you later. All right, I'll start from the beginning. So, we'll just give that explanation. So, the Waiata talks about the of Ngāti Maniapoto and the surrounding areas of Maniapoto and some of and so around some of the boundary lines of You said the machine's not in. So it talks about some of the boundary lines within Maniapoto as well and how it comes into alignment with timing. That's sort of the short story of it. So the first part goes, I'll start the first line and then you just copy after me. How Haere mai ki aho, ki mani a poto e. Toru, wha. Haere mai ki aho, ki mani a poto e. Toru, wha. Haere mai ki aho, ki mani a poto e. Toru, wha. Haere mai ki aho, ki mani a poto e. Haere mai ki aho, ki mani a poto e. Haere mai I ngā herenga, toru, wha. Haere mai ki aho, ki mani a poto e. Haere mai haere mai
I ngā herenga. Ngā herenga. Haere mai. Ngā. I ngā herenga. Kore wha. Haere mai. I mani a poto e. Haere mai. So it's like the mai and the I are rolling together, okay? Tore wha. Haere mai ki a ki mani a poto e. Haere mai I ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Tore wha. Whamukani. Haere mai ki a ki mani a poto e. Haere mai ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Whamukani. Tore wha. Haere mai ki ki mani a poto e. Haere mai ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Tore wha. Haere mai ki mani a poto e. Haere mai ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Ko taku roro iti haere. So it's another roll into it. Ko taku roro iti haere. So it's a bit of a higher, okay? So we'll go from the beginning. Haere mai ki mani a poto e. Haere mai ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Ko taku roro iti haere. Maringi kai moana. Okay, so maringi is sort of like the flow, all right? The flow of kai moana that passes through the lihi. Okay? From the beginning, toru wha. Haere mai ki ki mani a poto e. Haere mai ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Ko taku roro iti haere, maringi kai whenua. Alright, it goes down lower on that part. Alright? Ano, hang on, I need a seat. And I need some heat. I'm cold. Alright, from the beginning, toru wha. Haere mai ki mani a poto e. Haere mai ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Ko taku roro iti haere, maringi kai moana. No, so then, haere mai ki mani a poto e. So it goes back to the beginning again, all right? So how it rolls in is, ko taku roro iti haere, maringi kai moana. Haere mai ki mani a poto e. Ano toru wha. Haere mai ki mani a poto e. Haere mai ngā herenga, ki te moenga pukeroa. Ko taku roro iti haere, maringi kai moana. Haere mai ki mani a poto e. Te torohanga o te whenua. Alright, so blends in from haere mai ki mani a poto e. Te torohanga. Te torohanga o te whenua. Ka pai? You got that one?
We'll go back to the bottom part of Haere mai ki ahau, the last part of that first one. Ka pai? Haere mai ki ahau, ki mani a poto e te torohanga. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka pai? All right. Haere mai ki ahau, ki mani a poto e te torohanga. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka pai? We'll go back again from haere mai ki ahau ki mani a poto e. Toru, wha. Haere mai ki ahau, ki mani a poto e te torohanga. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua, so it goes, kia whakahua mai I ngā kururuhi, so that rolls all in one, okay? Ngā kururuhi. I ngā kūkoro heke. So it goes, ka whakahua mai I ngā kururuhi, I ngā kūkoro heke. So I'll do it first, eh? Haere mai ki ahau, ki mani a poto e. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Kia whakahua mai I ngā rururuhi, I ngā kuru koro heke. So you go down. All right, got it? Yes, you got it. We'll go from haere mai ki ahau ki mani a poto e, eh? We got it. Toru, wha, haere mai ki ahau, ki mani a poto e. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai I ngā ruruhi, I ngā kūkoro heke. Mai te awa whakarite ki tō mariro, te nehe nui e. All right, you got that one? Because those two actually blend in, okay? So let's go back from haere mai ki ahau ki mani a poto e te torohanga. Toru, wha, haere mai ki ahau, ki mani a poto e te torohanga. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai I ngā ruruhi, I ngā kūkoro heke. Mai te awa whakarite ki tō mariro, te nehe nui e. Haere mai ki ahau, ki mani a poto e. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai I ngā ruruhi, I ngā koro heke. Mai te awa whakarite ki tō mariro, te nehe nui e. Haere mai ki ahau, ki mani a poto e. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai I ngā ruruhi, I ngā koro heke. Mai te awa whakarite ki tō mariro, te nehe nui e. Haere mai ki ahau, ki mani a poto e. And how it finishes? Haere mai ki ahau, ki mani a poto e. Ka pai? We'll go from the beginning, eh? I'll sing when you fuzz a bit lost. My lips are getting a bit not moist. All right, koriri? Alright. Okay.
Hang on, sorry, I just need to. All right. You need to come forward a bit if you're out of focus. I can't see you. Come on. Okay. And then what we'll do is we'll play it on the thing, and then you first can sing along like it's karaoke. I know that's all you first come here for, thinking it's karaoke. All right. So yeah, Waiata here. No, you don't need to know that part. All right, ready? Haere mai ki aha, ki mania poto e. Haere mai. Haere mai I ngā erenga, ki te morenga pukeroa. Ko tapu raurau iti a haere, mai kai sorry, that's not them. Maringi kai moana. Haere mai ki aha, ki mania poto. Okay, let's go from the beginning again. Tore wha. Haere mai ki aha, ki mania poto e. Haere mai. Haere mai ngā erenga, ki te moenga pukeroa. Tapu raurau iti a haere, maringi kai moana. Haere mai ki aha, ki mania poto e. Te torohanga o te whenua. Ka whakahua mai ngā toruruhi I ngā koro heke. Ai te aua whakarite ki tonga riro, tene hene he nui e. Ai mai ki aha, ki mania poto e. Haere mai! Haere mai ngā erenga, ki te moenga pukeroa. Ko tapu raurau iti a haere, maringi kai moana. Haere mai ki aha, ki mania poto e. Te torohanga o te whenua. Te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai ngā toruruhi I ngā koro heke. Ai te aua whakarite ki tonga riro, tene hene he nui e. Haere mai ki aha, ki mania poto e. Haere mai ki aha, ki mania poto e. Ahi. Arawe. All right, let's go to our next one, which is Haere Te Aroha. We'll come back to Zanehinehe. All right. Okay. That's in the pictures too somewhere. Oh, there it goes. Right next to Darius, do you want to start this one? Haere Te Aroha. Darius has been practicing. E wawaia ke anai te ara kuriti. No mai e te tāwai te tāwai. Kia iha iaki a moi tatia.
Thank you, Darius. Can you start it again a little bit higher? That was the lowest that I could ever go. I was like, please, thank you. Kau dia kita Gloria tapu. Okay. Thank you, Darius. I'm losing my breath. Breath for your voice. No breath. I can't reach it. Okay. Okay. And Trina? Called it out on Okay. Kare te aroha ki te Gloria tapu. E wai ake anai te hakuiti. Nau mai e te kahai tawa.
hopu kia iho te kupua te atua. Kia whita ua kia ihu karaiti. Kia murua te harai taku tinanane. Ha, boy. All right. What? Or four. I forgot what did we read last week? Ape, do you want to start calling Te Aloha, please? E wai wai ake anai te arahu iti. Nau mai e ine ka haere na ua. Rawe, let's go back to Tene Hene Louis. Now I've got college at all in my head, I've forgotten. Oh, that's it. Toru ma haere mai ki aha, ki mani a poto e. Haere mai. Haere mai ngā here ngā, ki te moe ngā pukeroa. Ko taku rara iti a haere, maringi kai mo ana. Haere mai ki aha, ki mani a poto e. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai ki ana ruki, i ngā koro heke. Mai te awa whakarite ki tonga hiro, te hene nui e. Haere mai ki aha, ki mani a poto e. Haere mai. Haere mai ki ngā herenga, ki te moe ka pukeroa. Ko taku rara iti a haere, maringi kai mo ana. Haere mai ki aha, ki mani a poto e. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai atu ruruki, i ngā koro eke. Mai te awa whakarite ki tonga riro, te hene nui e. Haere mai ki aha, ki mani a poto e. Haere mai. Haere mai ngā herenga, ki te moe ngā pukeroa. Ko taku rara iti a haere, maringi kai mo ana. Haere mai ki aha, ki mani a poto e. Te
torohanga. Te torohanga o te whenua. Te torohanga o ngā ringa. Ka whakarua mai I ngā ruruhi I ngā pono eke. Mai te aua whakarite ki tō kariro, e mehe nui e. Ai mahi aha, ki mani a poto e. Ai mahi aha, ki mani a poto e. I see that. All right. Someone in the hall. Oh. Let's go to, what was the Waiata we sang yesterday? Last year? Well, last week? Oh, Tanya Tereru. Yes, let's do that one, eh? Oh, I've got to find it. It's on that page. So try and find that page. I think it was like way back, eh? Oh, sorry. Huh? Is it on photos? Nah. No, that one's not on photos. It's May the 2nd. May the 2nd, in the post, so it's way down after solstice stuff, and it's got a photo of the pukaki, the tonga, that. That's all right. Katrina, Yeah. Can you start it, please? Kei te hoki mai e. So I started with my Yeah, please, thank you. Kei te hoki mai e. E whakawhero I te pū tahitanga. Nāku nei a koe, I tuku kia haere. Te rapuriti ai o nui rawa te aroha e. Te hoki na mai te na koutou. Tangi ana te ngaka I te aroha. Tūtonu rā te mana te ihi o ngā tūpuna kua wehe atu rā. Mauria mai te mauri tangata. Hei arana mā te porehu tangi mō kai nei. E rapu ana I te aratia mō tātou katoa. Te hoki na mai tēnā koutou. Tangi ana te ngaka I te aroha. Tūtonu rā te mana te
mai te mauri tangata hei oranga mo te morehu tangi mo kaine e rapu ana i te haratika mo tātou katoa. E rapu ana i te haratika mo tātou katoa. Oh, nice. All right, let's do it again. Yeah. Sorry. Thank you, Aunt Trina. Tangia te ruru, Kei te hoki, hoki mai e. E whakawhero i te pū, tahitanga. Nāku nei rā koe, i tuku kia haere. Te rapuriti ai ho, nui rawa te aroha e. Te hoki ngā mai te nā katoa. Tangi ana te ngakau i te aroha. Tūtonura te mana te ihi o ngā tūpuna kua weke atura. Mauria mai te mauri tangata. Hei oranga mo te morehu tangi mo kaine. E rapu ana i te aratika mo tātou katoa. Te hoki ngā mai te ngā koutou. Tangi ana te ngakau i te aroha. Tūtonura te mana te ihi o ngā tūpuna kua weke atura. Mauria mai te mauri tangata. Hei oranga mo te morehu tangi mo kaine. E rapu ana i te haratika mo tātou katoa. E rapu ana i te haratika mo tātou katoa. Te hoki ngā mai tūtangata. Nice. Let's go back to that other one. Nehe nehe, please. Nehe nehe. Nehe nehe.
Neke, neke, okay. Wait. Sorry. Aire magia ki mania poto e. Aire mai. Aire mai ngā here ngā. Ki te moenga pukeroa. Ko taku raurawiti a haere. Maringi kai moana. Aire mai ki ahau. Ki mania poto e. Te torohanga. Te torohanga o te whenua. Te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai i ngā ruruki. I ngā koro heke. Mai te aua whakarite ki tonga hiro. Tene he nui e. Haere mai ki ahau. Ki mani a poto e. Haere mai. Haere mai ngā here ngā. Ki te moenga pukeroa. Ko taku raurawiti a haere. Maringe kai moana. Haere mai ki ahau. Ki mani a poto e. Te torohanga. Te torohanga o te whenua. Te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai i ngā ruruki. I ngā koro heke. Mai te aua whakarite ki tonga riro. Tene he nui e. Haere mai ki ahau. Ki mani a poto e. Haere mai. Haere mai ngā here ngā. Ki te moenga pukeroa. Ko taku raurawiti a haere. Maringi kai moana. Haere mai ki ahau. Ki mani a poto e. Te torohanga. Te torohanga o te whenua. Te torohanga o ngā ringa. Ka whakarua mai i ngā ruruki. I ngā koro heke. Mai te awa whakarite ki tonga riro. Tene he nui e. Haere mai ki ahau. Ki mani a poto e. Haere mai ki ahau. Ki mani a poto e. All right, let's do your karaoke version at this TV. Okay. Okay, so sorry, I just saw it. So you know how it's got ngā ku? So just cut out the ku and just put ngā ruruhi, all right? But it's in there, ngā ku is in there, but to make it flow easier from your lips. And it just goes straight to so it should go, where are we? Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. All right, so it makes it easier to flow off your lips. So, yeah. I ngā koro heke. Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. All right? I just saw, just take the ku out. It's in there, but never mind. It's easier because I just heard what I say and I cut it all out altogether. Yeah. So, oops, sorry, go back. Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. So we're taking out the two coos. Yeah, there are two cuckoos.
Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. Mai i te awa whakarite ki tonga riro, te nehe nui e. Haere mai ki ahau, ki mana ia poto e. Te torohanga. Te torohanga o te whenua, te torohanga o ngā ringa. Ka whakahua mai i ngā ruruhi i ngā koro heke. Mai te awa whakarite ki tonga riro, te nehe nui e. Haere mai ki ahau, ki mani a poto e. Ka pai? All right. Here's your karaoke version and then we'll finish, all right? Hopefully it goes. Oh, yeah. Boy. All right. Hang on, let's stop you because we don't want to get to Kapai whanau. So, yep, the lyrics are on the page, and the link to the song is actually on the page as well. So, if you're doing some homework, if you do some homework over the week to learn those waiata, and then next week we've got 2 new ones that are coming up. And then by then I should be able to know how to use the PowerPoint to show it on here and over there. But until then, we wait till next week. But thank you everyone for coming. Thank you everyone for joining. Don't forget you can listen to this. It'll be on the page until for another 2 weeks. And then, yeah, it gets removed. All right. So ngā mihi nui kia tata katoa. Pastor John, can you close us off in prayer, please? Especially when there's joy and happiness for us, the tunes and the words and the air. Give you honor and glory, receive the true blessed name of the Lord Jesus Christ. And those
whai o tō tātou arike i hukarati, me te aroha o te atua, me te whiwhinga taitanga ki te wairua tapu, ake, 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 āmene. Tēnā tātou. Pō Marie!